Rainbow Mizo Channel clear tu te in zabain chibai kan buk le thau a chau voin hi kumsang ni somni pali July ni somle paruk ani former US President Donald Trump tha tuma bay ani chungchanga US First Lady Lomnito Trin Donald Trump anupui Melania Trump chuan ha pasal tha tumna chungchanga thu chua den khong tak mai haron siam veta heti lai hian US time Eastern Standard Time nimin chonhulam dar khatle minute somli panga India Standard Time chuan ni janjan lai hatlen ma deu dar som pakhatle minute som panga khan Donald Trump daudalna nasatakle thatumna hial ato nuloka Republican Party Grand Old Party te chuan 2024 US presidential election an party Iowa presidential candidate tur chu official appointment Republican National Convention session khatna chu Milwaukee Wisconsin state annei tabok ani Republican National Convention langai mi alo tu Donald Trump anupui Melania Trump chuan he convention hi amang velowa enge chan nitang le heti mek lai hian former US President Donald Trump chuan presidential race aran mate tur vice president tur chu athlang fel tabok US politics thutharom dangtenen hengthil te hi in thir zawdon teang Secret Service ten Donald Trump ka ani ma khan poikhoi tu hi building banga halon cholai le building chunga tran mun haram velai chu Secret Service te hril ania ahmu po an huwa mase dangchat lowa silai voi tam tak me puwa ani ta ka wang khan US Secret Service helai muna duty te hian Donald Trump hi thatiran tunga Donald Trump thusoina podium nunga ama venghim tura Secret Service sniper duty point scope patangin uluk takin hathira poikhoi tu khan silaya me pu main hakap lowa hunrei tak chung atin nuwa poikhoi tu jok khan silai haron met pok masa khamitrum khan aphut po aphujoka tichona tin thralea mase he sniper podium nung dinglam pangami hian silayam he pu main silai mutam tak poikhoi tu khan haron kap chok man tani hati former US First Lady Melania Trump chuan apasal Donald Trump tha tuma beina chungchanga khan statement haron tlangjar ta US politics si azavain thak danglam vek atulta policy le political game han kheldan jongjong te hi chungril taka mangai na ne na siam that atulta ni hati Melania Trump chuan hetianga tharum thona le sakau ham tak monsterang maya mani mi hringpui te tha tumna hi Democrat Party nemo tu te main hanpom turani lowa keipoin hei hi kangai jam don lowani hati tharum thoa silai manga kapasal laka strike kha kalauthira khathil thleng khan ka hring nun dik tak le kadin munchu chiang takin minhriatir rolin engtiklai point kapasal Donald thi anunna dinhundar thong taka omani ti hi atakin kahrachiang le zol sawa kanfapa baron nunna po hi ader thong zia chu dik takle chiang takin kahriat chua phani hati Melania Trump hian law enforcement official tale Secret Service agent ten apasal nunna humhim tura hanbeina chu alomin fakom hati thu hasoi ve bok mani Melania Trump hian hun harsa takle hun lom taka kanchuang lut meka American mipui left wing emo right wing emo po ni sela red le blue po ni sela 2 point he hun khirle hun lom taka kan zuan lu mek lai hian kan malam huna hun thajok le nun him jok kan nei theina turin thil thalo tam tak siam thatu tur Republican Party tan ke ronpen chok turin ka som chewa chu siam thatna thok tur chuan heta hian kan ding rangani hati tichuan kapasal tha tumna silai mulen vel dan kha uluk takin kalauthlir ranga kapasal Donald Thian khangthil jongjong kha tongma sela American mipui jongjong tetan siam thatna thok turin ke hapen chunjom zeldona mase khovelin thil chiang taka kan hriat chu mangai na le chungkwa hi ama sabera kan da turania tun thleng khian kafa ta chu lau thong le
ril rumu mal pulhei theilawin hanomani hati tichuan BBC chuan he statement atanga halandan chuan Republican National Convention a hian Melania Trump hi achung kwa hafa te hangai tu wangin atel ve talo nin hriatani hanti BBC hian report an pek chunjom dan chuan Melania Trump hian statement hati chuabaka hian apasal tha tumna hinrol khi midang anomani point chungjong jong chu sakau hamle tribiom takte hania America leilunga hian hanom ve harem lawani hatia hei hi mipuitero relna democracy le America humanity zalona le ti chetna ni hati chuwangin poikhoina in namnoi ve midang hanomani point chungmi ta chu federal sarkar noyami poni sela anjawa in phi chuawek kantum donani hati hetatrang hian secret service ta chunga lomthu saina kha neima sela thilrin hlel tam tak anayani ti achiang bokani tin BBC chuan han report bok ani Donald Trump thatum na hathen nuwa khan secret service director Kimberly Chilel chuan camera machona interview anai masak ber ABC News in an interview na Elon Musk te Republican Party hroi tu tele American mipui hengamazat ten ani na tranga in nuk dok tura han phut na chu ai nuk dok don lawani ti apuanga secret service agent jongjong te hian han ti tur chu thathakin han hlan chuaka Donald Trump nunna der thong takom chu han chan chuaka hei hi na thathakin kan hlan chuak ti entirna ni hati midam hutu ten han soile Mahmuna mipuyom ten silai nenom poikhoi tum hanomani ti secret service te han thril thu han soi chungchang zonai ro chu Kimberly hian thil chiang tak engma halom ri lawani tin achang thui du lo hani US politics lampang thlir thrin tu ta tan chuan mai chelang sar tak mai pakhat awma ani hi Alexandria Ocasio-Cortez AOC tin han soi thrina American left-wing politician le activist nin Trump dodal zong hian achet po hachana thin viawa kumsang ni sompakua khan US House of Representatives ne turin New York 14 Congressional District atangin Democrat Party tan thantlin hania ani hian Donald Trump thatumani nuwa o haron nei veta hei hian media rang mun alwan hem lea NBC News chuan Alexandria Ocasio-Cortez hian Democrat Party ten tuntrum hinthana hian ne na kanchang jodon lawani tia ngai dan hin lo nai ani chuan Democrat Party tang hian in expired towa Democratic Party chunga hian mun hin chang tolo ti in hriat hatulani hatia Republican Party ten President Joe Biden han baina hi Democrat Party chunga menga mazat ten han lo oya President Joe Biden laka hian rin na han hat ngam talawa han phatsanani hatia Senior House Democrat Cortez hian Donald Trump thatum ani nuwa khan poyanti thu Democrat Party hroi tu te poin han soideu veka Masa Trump rallia thilthen veldan ngai tu hian Donald Trump khan nunna chanin min kalsan trepania chu thil chu mangtangkain Republican Party te chuan Democrat mipui tam tak te emotional feeling ha chok thawa diklo tak le fairlo takin Democrat Party chu mitam takin an phatsanani hatia heti role hian presidential race atanga Joe Biden in nuk dok tura Democrat Party hroi tu thren khat te antrong chuak po hi Democrat Party tan chuan lungchet thak tak ania atram nina tan Donald Trump hi president a thangking le turin keimani le keimanin ming kansan nanang tluk ani hati Joe Biden thlawang haron hauna viauna Democrat hroi tu thren khat tele Donald thren khat te rilroi ro chu amin zolo tiro achiang viau thung ani Trump thatumna thilthandan chungchanga hian in nialna om chhotan don chawa investigation kalpui chhozelania zona hatam tial boka khovela miho saber hanthanna miho saber pathumna Elon Musk chuan Donald Trump ven him na thoktu secret service ta chu lak lo hulhual ani hatia secret service how to luber SS leadership hi ai nuk dok turani hatia Donald Trump thatumna chungchanga hian Elon Musk hian soi hanga to viawa sniper rifle full kit nena
presidential nominee in thu soina tranga nai taka poi khoi tu khan engtin nge hin chungjol kha athen thei tin hazot bok Elon Musk sian post sang hasiama kan maloka hian hun lom takmai dangerous time chu aumeka thariat vel kalta khan mi panin kaipo tha minlo tum towa Texas Tesla headquarters satanga minute som nivel tlana ansilai tenen man hanlo ni to ni hati tichon Elon Musk hian hetianga hun lom takkara kantin to wang hian Iron Man in thumnang deu kha haniberang chu flying metal suit of armor hatia silaya katlang mai thailo le boina tranga thlobo dai thaina tur thir korasiam thlok thai thil chu kan siam chua hangai mai thaini hati hello po secret service te hadem na thule Trump thatum na chungchanga hian soi chua anga to viewa haiwang hian the Washington Post chuan Elon Musk hian Donald Trump hi president hanile thaina turin na satakin na thoka sumle pai tam tham tak mai tranpuina tan hape bokani tin hanpua mase Elon Musk chuan hetianga politics thila tranpuina petur hian karil rupo kala sengchin ngailo hrim ani hati kumin in khanturbe ka hian Elon Musk si media sang te chuan Donald Trump tranbur tu pro Trump billionaire thar haron chuakta ni tin hanpu boka mase hero hi chu aphalem lowa kanram siam thatur hian Donald Trump hi kathlopani zain hei chu hachiangani hati ole Republican National Convention lam hanthlir ve thungila kan soita kang khan National Convention hi nejan dar som pakhat le minute som panga vela khan India time a chuan tran hania Republican Party te hian soi hoin presidential candidate hi an puang haniringot lova US state franga Republican Party te hian state landana jirte voter antam dana jirtein delegate voter hantia tongkam tanga chuan elector santi boka ti chuan heng delegate voter hi an nei zat ai nang lo thawa state thren khat ten som chuang vel or han nei lain state thren khat te chuan somnga chuang te han nei bok ani ti chuan ni jana National Convention a hian state frang ten tungen thlop ti chu zona hanzota an state delegate vote omzata tangin an thlop chu hanron soita delegate voter elector kanti thren khat te chuan Donald Trump nilo midang thren khat te thlop an nei venwala mase heng te hi soitham meu chu hani chialowa chu wang chuan luchil zui lo maila Republican National Convention a hian state zongjong ten Donald Trump hian delegate vote amunem falnala te chuan state frang ten an thlop jok vote hi lakfel anita nizan dar khatle hachan ve harik madeu hret khan Republican National Convention a hian Speaker Mike Johnson chuan former US President Donald Trump chuan delegate vote sangni jathum somret le pasari muin ne takin Republican Party tranga official candidate tan atlinga nem ngeni ti apongjarta hani alaka Democrat mile saten thubuen siam sakawang hian Trump hi presidential candidate tan hian Republican Party te hian an manglo mai ngem ti hi zona hawm ve deu ranga masetuna chuan Persia dan danglam thailo hantiang deu khan Republican National Convention hian an party Iowa 2024 US presidential election Republican Party Iowa presidential candidate chu Donald J. Trump hani tin nem nge anita hani Donald Trump hian Trump sa Vice President Mike Pence chu Vice President tan hathang to don lawani ti chiang takin halo soitowa tunge hathanta kang ti chu media krang ten anin rin siaka minglang sar tak mai mi pathum hanom lain Republican National Convention nei ani mek lai hian Donald Trump chuan running mate tur Vice President tan J.D. Vance chu athang ta ni ti Associated Press chuan hanpongjar tabok ani former US President Donald Trump hian Vice President tana athan J.D. Vance si tungenia engming ani ti hilo thlir thuak teang media krang ten hachan chin han ziatang hian point nga chau hanla chuak taila J.D. Vance hi Ohio State tanga Republican Party tanga senator tana thantlin hania
Donald Trump nen hian kumlama chuan hanin thlau dona J.D. Vance si kumsom thumle pakua upa hania hei baka hian politics lampanga hian senior politician tia soi thei alani chialawa senator tan hian kumsang ni somni presidential election a khan thantlin hania tichuan hei hi senate ta athut voi khatna hani ama hi Middletown Ohio state piang hania indona lama po ton hriat alo nei nual toa Iraq indona kanti US in Iraq arun level khan US Sepaitra Marine Corps lampanga halo talna veviau to bok ani tichuan Donald Trump hian presidential race a atel masakbar trum kumsang ni le som paruka khan campaign rally havung wanglai tak khan hillbilly illegiti lekhabu halo tichuak toa tichuan kumsang ni som paruk chunga lekhabu US a ti chua zongjong jinga bestseller ni na ahau bok ani danlama po mithiam takania Ohio State University le Yale Law School atangin bachelor degree hanai boka Associated Press chuan hanzia danin Republican Party tang hian Donald Trump hian tuntumbak chu presidential candidate hi achu to kharin harinom lova tuntumin thana hian Trump hi atling lo poni sela presidential election loam le tura chuan J.D. Vance Republican Party tanga presidential candidate ani ngei harinom bokani hanti tichuan J.D. Vance nupui hi Usha Vance ania Indian American mi hani boka tichuan Democrat Party tanga tuna Vice President nina chalmek tu Kamala Harris hi Joe Biden hi presidential candidate tan hian hading tlangani chuan Vice President tan Biden hian hathanjui ngei rin hania Indian American hani namanga India mi US sa khole tuini na nei telaka Kamala Harris sa hian J.D. Vance hian chan sanga jokhle tura hangai bok ani masekum sangni somparuka Republican Party tanga presidential candidate tana Donald Trump puan ani tumkhan J.D. Vance Donald Trump daudal tu langsarber tajingami hania Trump hi milhom tak ania President office luatur hian afit tok lawani hatia President atana thlantinani phaichuan America Hitlara hachuak thayani ti hial khopin Trump kha halo beina sa ani mase harin danang lo takin Trump hian ramchu hakai khrojuita ramchunga ha policy le foreign policy hakalpui dan techu J.D. Vance hian athop jong takani ti asoijui le ta Donald Trump masajok toplam panga phai khachuan ama thop tu lianber ta jinga hatang juita ani tichuan kumsang ni somni pakhata khan Trump nen hian meeting poimo tak mai hanaya hemitum hian party chunga tanga presidential candidate tur campaign hanai lai vela Donald Trump asoi thina zonga ngaidam hadil bok ani Associated Press chuan report an pek juidanin Trump hian hangaidam satlia mai ni lova athulel ha hi Vice President Pence aima khan Trump hian hangai poi mozo ke mo ti mai turania achan chu J.D. Vance afingin danlama thilton hriat tam tak halo nei to boka J.D. Vance po hian Trump pathop na chu langsar takin hatilang chozela Democrat Party 10 Capitol Hill boina chuak awang khan Donald Trump chu nasataka hanpu chiat mek lain khati hun chung zonga Donald Trump venghin turle danlama po thaito pa mala ke lopen to thin tu hani tabok hani sakhona lama po Trump nen hian handu dan hainang viawa fir taka sakhona kalpui du tu conservative movement chu chak taka kalpui jui zel handu vevea tichuan Donald Trump ang thau hian J.D. Vance American culture te choisan du mi le foreign policy lama po interventionist santi ramdang te boina na zonga themtleng te jokang maya vain rolve chen hi handulo vevea Democrat Party thiangjau takmai liberal lam thlop tu te chuan J.D. Vance extremist ti tein hansoi hial bok ani Donald Trump Vice President running mate tana athan J.D. Vance chanchin hi ngainom takmai hatam viau maya mase kan chanchin thar hi hati sailu tukdona mi puita ngai ven takmai thil pakhat nero hansoi langle lokila Joe Biden kai khroina hnuaya US sarkarin nauti tlangna dan abortion right nanlo siam chu ennon duin
voi tam tak sanai ta halo thlen towa mai chein nawa pai tana tanga kar som panga hatling to ni chuan nau ti tlak phal sakhi ram tilo turin danen non le hi an phuta Trump hian hei hi hadu dan hani boka hei wang hian Trump nen hian ne na hanchang chhoni chuan nau ti tlak phalna dan hi en non le ti danglam nge ani an ring bok ani former US President Donald Trump Pennsylvania State rally hanei laya thah tumna thil thlenga wang khan US House Oversight Committee chuan hearing hanei donani ti an website ta hanron tarlang ta ko maya House Oversight Committee and Accountability Chairman James Comer Republican Party mile sa chuan Amma Khan US Secret Service te anhlo chamani tin halo saitwa House Oversight Committee official website ta hantarlan dan chuan thil thlen dan jongjong kim chang taka hriat ani thaina turin full hearing nei ani thuai dona US House Oversight Committee ten hearing anei na hian US Secret Service Android Luber Director Kimberly Chittle chu in Sophia Turin hain lan hatul don pokani anti hei hi official athu chua hania Oversight Committee Chairman James Comer hian United States Secret Service te anmishona hian anhlo chamlawani ti soyoma inrinikalta President Trump thatumna khan anhlo chamchiang hlea poisailo innocent people ten liaman tuara nunna chan hanum bokani hatia Secret Service agent ten rang takin President hanveng himero khachu halo mamviawa mase khatianga hanven himna kha silai mu hanka chuan nuani hati tichuan zona lom chu engwangin nge President Trump kha himlo taka adin na hmuna tanga lalo tak mai in chungjol roof tapatangin ka ani thaiti hi ania Secret Service Director Kimberly Chittle hian security thila anhlo chamna le khatiangang thil hathlen non le tolo na tura inven na tura ruang manna hanei tepo America chuan soifia turin hadimana ni hatibok House Oversight Committee in hearing anei huntur hi Karle thotan ni July ni somni le panhnia hani dona Republican Party te hian kha thil thleng kha ngoi bo pui mai chu antum don lo ni in hriata hei hian presidential campaign kalai mek chu nasatakin hati hot chhodonin hriat bok ani